Ya kolati yake nako. Sawa ngaimeka? Aba sawa 5 awo. Sawa 5. 5 abalogo batandike nokutambula. 5 tuba tutenduka. Wamubona? Tamubona. Wakushalo kuno? Wakumulinano? Ate biliwo bikambo bingi. Tuwa wale nokuva wano? Kumbi zano. Ata mukazi. Mukazi? Eno YY Media yaida baka gwandi na isanu YY Media moyo kunuma abantu agatusema byo mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busade eno YY Media yaida baka gwandi na isanu YY Media moyo kunuma abantu agatusema byo mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing YY Media YY Media your best YouTube channel YY Media Kuraho murwe. Ayo twaida gala. Nga kizito. Ngwire emirundi 3. Ndikulimba. Isuka. Zana sulira najja konsulo na ita mama maji so zena ndi ebintu engere babitamu kuno. Embere nduire nge nkote ruire. Bale wako. Eno bakuba ki? Nokusika bandu nibali. Mundu wasoka kuleterawo twasika. Banko byati goloba awali yafa. Yafiire sakyusi. Goloba awali yafa bambikira. Na suppose okuidwa okuzika aina nalemererwa. Mukyalo wefe busede. Eriyo mama wange mukababbo omuto yafa. Ulina kulwene awali yafa. Nalaba kuida kuzika. Abalonja wali kwa YY Media. Tuliye no wo mukaire Angelina Makoha. Eno mbitundu ebyebu mwene eno. Embayo genga tumuletera ku buyambi. Eri amawira agandi agali inuma awo. Weeks nga ndala 2. Omu ku bantu bembere nga anamberu yeno lwe mayege awali. Omusada ina baletera nga ino olususu olida kwa gantu ngokwe yagakola kisomale yetakula awali guloba yafa. Awali twamuyamba kuko nesento kujja mwidwairo na amuletera emmere naleta empaliso nga anambiwa kuba nange abatuyamba mu Uganda nense dokuliya wabula byalima olumbero lwalinga lukyuka mu idanda bakino ate kino kyaida wekiyaka twidanda abasikini yali yetereire na mu sente yajebulu baba mu idanda yali yatereire olususu nonga lwaterera awali guloba wabula lufeno akai olususu lutereire kai ekidada kyaida ende yataniko kuzimba zena byansobera so awali yamala yafa bambikira haiti nasobola kuida zana ino olumba olundi ebusedeyo mu kyalo lwa mama wange aye kitalo ino nsaba omwoyo gwe Katonda aguwe ky'omule ky'emirembe mwena abayamba awali bami Katonda abasasule twagezaako okukola obuyambi bwefaayo byalema ife mbusiramu tuidinga buli kibaawo dibante ikada Katonda alina ensonga lwaki yatwala awali mukisa kinonga ense mwenda era tuidi awali yava tomana Katonda aina ekindi kyaido tuwawe ekindi so nchaire kuko mukaira Angelina naide na mukyalira kuku nga namuletera omugeni omukaire ayamba Angelina ali munsi da America eyo omukyala
yaida mu Uganda yeda yatuuka ku wano omukaire we bali kuwayana mukaire nawe kichana mwako bizira wanyi nawe yanaye asima ndiwe bali ku mwana mirwe embozi mwali ebintu kiti mwalya toya nabonanga yandetera mwaja munumba omwo n'omukaire mwe kubobwama nze naavaayo bwama bwe buzira zite kubanga kyama wali omu akubanga mama obwama nze naliyerera kati kandeke Angelina awaye ni mama twayanga sabuwaye wetuwa yatuti nge muri kuba yaninze aye busambo ekintu kindi so mami mami ali eyo era abakulowoozaako era ndowooserera yava wano mami nga awere mukisa sente do ku isomero n'ebitabo mukisa gye yasasula sente ku isomero n'omwana gw'okuuma yakola byona ebitabo yagula okay so kula bitabo mukaka mami yanko nde nakuterekeza sola naye nagula sola eyindi nata waigulu tukobereko kwa amatala gali gatya butisayino kaka mama wuyo ali kuwona kaka bulungi bwene n'omundu w'ikyangano leero tomubona bulungi bwene bana abakusumuga wamutegeera namutegeera leero wamubona twamubona twekula keki katona twakola tuti yatambula yatuuka mu nyumba muno yakwama yajja luno omulogo kuba mabaale ng'amatala gali mu lyekulu yali oli kumubona ng'atambula yafaawo yeera babiri yeera yabaawo yemerera yakola ati yakinako sawa nga imeka aba sawa 5 awo sawa 5 abalogo batandike n'okutambula 5 tuba tutenduka wamubona wakukyalo kuno wakumulinaano ate biriwo bikambo bingi tiwawale n'okuva wano kumbi zaano ate mukazi nakubamba bati ko mukazi soyo mukazi yali ngali mungo yo banga yeyambwire alina empajama ye akola kiki alogera mu pajama nakuba ndiwe kola mwoyo nekukoba engevu twemala twetenge ate naitala amabeera agawembako wenda okabona zetidi abikola atya abamukobwire nabukine yafuase aida mungo yo bae naitala abatayambaire azira akola wega kinanga nali musubiza nti nja kuidamu kube kubifaanani mali mbimuleetere kuncho ndina kukubya ekifaananyi ng'oli ku kino ate kyusisa luno lutwakire ebibantu 5 bantwala mutwalirawo wabanjanja bangawo opuresa wesitu soba wamala walwala we nagamala walwala oluvannyuma kyekikuluma bali kunjanjaba baidanda babiki ebikuluma puresa sa dakukuba kyakuba kyekisinga akuluma mikono kabiri mikono nakubaki ebigere tobwikola oli muko onampa embuzi ng'ondaze ku ntumbu tolega enda nze ndi muko kale omulungi ali kwawa media ndikaliwo omukaire Angelina mami webali buyambi bwabo wa Angelina n'amataala ge wamuteera kunumba kuno mbuga yakabulungi nga woli kuwulira mbuga kuba eriyo omulogo oba omusezi abeera amusumba wanga ngaakuba kunumba amabaati obwire yalumuka gano yakola ki aye olw'amataala mbukulu no yamubona balengeza mukatuli ng'ona idye bamubona mukyala era babamwidi so tutuidi nga amataala gano gayambayambako okubutisawo eno era akaida inaino ate kyusi yekere yanina omwana yanina ku munduuku yatoolako mabaale kana era yakuba yatola ku kyenda mumugema nyangali katyo ekintu kimeneka ayenga be mumugema kyenda mwamukuba mboko ninga mumugemi mumukuba mboko tayira mukuida wano bandu bali uko banga batyo wewe mumugema bona mundu musaada abewo nga omukobera ngati amakulu yeyo mubikado
ayembekano wafweyo ng'akola kekete ganga bandiza ali kungumanga kubanga tali kukulu. Okay kale buti idagala li bakwida oba bakwida ndabanga pressure nga dikuluma wamazeyo obwidanda oli kumala lero oli kujja kumala oje ye cyangano tisobola baidaga na bakubira idagala amasi tebakuta kukakanula kalakana ndibono tekazirako amaze kole amaze lero meroza ndabakubanga kabina akabina ako kajako empiso pise emenekamu tikatena kokomba bana mukaire buti oli mukulu buti aho empise emeneka kale katukusabire mamida kuterera katonda kunigire bawo nze nkaenda njeri novewo nze nkaliko kwa wako kuwamere nze ndaleetanga emmere bawo ali kungo waye nze nja kuleetanga emmere mama akali kukowa nze nja kuleetanga emmere so mama aliyo mulamu kale soka webaze mami olw'obuyambi bwako wanga tukankali mama wuyo akume webale ino mbeere ndi bwerere ate ndo mundu anjanja babeera akobye kuba esimu w'omuwala wundi aliyo anaakobabbe siramaani katambula katonda mwene ajja kundeetera ayi webale kupakasa katonda yebale mbeere ndiira nwacwata yenga kupa buchi bwacwata bwenywa bwekamandala buli lunaku n'amaadi kodi mbwekama ibiri aye leero beere bireni omwana yakoba alibe ekanje emwete yake yamweka yena yeca tiyaloba katola mulungi ida kuterera mukaire omulungi alipo mutya tino mukere wange nyida mukaire lero nkoleterera bibino kalo kajja kuomera owulire lino kilo 200 nasi dago tekalungi muzana ile abana ngerina okay Angelina Angelina Wendi becha ko nendekero okuide eno mami atuwe no mutire guguno mulungi oli gubona kubona nizo kabana ngoye mutire natiri bona eri godi bona dino ate wenku akasente no libona natiri bona muna didi masirima kulira kwidala gona gogwa awulira ate mukere kwazere kunyera mutiki mama aliko ulira wena no abidandali bibino bijja okulira ku bimere yange yino nze nkuwera ku n'ebidandali awulira ate bujja mangu dakiika 2 ne butaso obwidi obutono odale beta butaso obutono simbangako butaso ibuno obutono ina ibugonda nguze buno obuto buno taso bamwe tatasa obona katonda akuyamba era nkanti bali bene kutwalira ndija oziranko nakasukali kakano mami atwere sukali byona mami atwere nakava kakano amina yakisa mami yanko byatyo ino mutwalira okanyama era webale oba akanyama tukaizeyo aya kanyama kaguza we mwene bugade so kabanga babanga bakatamye bubi tokoboti ninze nakoletera akanyama akaiva abana bayime babugade nze ko yabe bugade ndi twalira mukaire bakati nikana kana muwomera so ebisigere byayimwe ayisa webale kupeta katonda yebale akuwe mukisa amina Bito ife bikali mu mpaliso gikali mu bitwa kuguliza biki biriyo amabulangeti webwika ndo gebwika paka kuguliza bubi paka kufa mama yakugulira era kitundu nsaba katonda obeewo ife tukayikowa kukulisako mama ajja kulisa nti babona akulisa omwiri oli babuza ayo mufuko yonani nga baloloza atya naida ko nyabugiga kuba mukayira afe akandi kanja mama mami najja kwanga mama nkati ndikwenda kujja kubona ko ku bantu abo bengulira emmere era yambona
era yebale nasa yamuyambe yebale amwongere abe n'omwoyo okwo eyo niba ina abali ebona byajja nabo era bayamba bona balinga iwe mu bugwe eri omwo ebya bali mu bugwe eri muyiganga nazisa webale ino uyembere ndowooza mbekano bisirawo oberowooza ki ezira nawe bwene enfo esibisibi bwene bijanjali bajja twakoowa olinga kusepiki nokola oli naawe so kale kankusabira ojja kutereera kuti oli kwirayiramu kw'amaanyi ako byali ajja kumba bulezi bw'amaanyi aye maanyi kabeere kaziramu kubanga wendambula linesikamo tirikanya n'atambula aye yakakupa empiso ina mpekaano navaawo nze tondekawo ojja kundekerani wenide nebuonda ndina okujja nabonaku ndina kandi kanjemu ne kwanjerina mukwano gwange webale akuyambe akukuumiriza erala katonda wakuuma akuumira erala banaakuumira mbeere ndikulowooza bingi nakuba mpekano okole ndya ebyo beenumirizanga nkola ebintu bino ebyokuyamba tebayenda anambe bantu benda bifwe lekera kuyamba akati banemere yentwalira abantu bentwalira bantu beyo ze teberina kubategeera aye abantu bayenda mbekano yena yakema mwewe tolyanga kintu ky'omuntu toyidutyo tibayenda kuno owakaana baana ano nga bali kulya ngaokobali bano bandu bakwiriire bamukazuno baana bano boona lala wuyo ali kwida aye ze ndina abaana ano bakoba bali kodi ki nakoba bebange efanabo aye kupa mami webale katonda amuyambe tuliyo oli otya oba ku isomero webali kusoma wanange so omukaire eno ejja kutambuza kwemmere eno ejja kundambuzira erala era mwebale okula mwebale kupakasa webale kuba n'omwoyo ogwo kwa buli nyanga kungira era maadi ngobyenga ndi maadi kano sikalikanya mwatuuka eno aye obizeega tobwena kukungira ogwa maadi gabuze era nkobyenga oyo nti amaadi gakujja kutukuba atujira okutuuka eno ng'amaadi gakoze ki amazzi gabale kubisyanga ku saawa yindi musana kuno aye gagwa bwire gabukyawukya saawa yindi kale subira emmere eri kujja kuyamba ku nsenseza bingi leero nenze kwetaawo omukaire mami waife omulungi bambi webale byotukoleire webale kuyamba mukaire Angelina wemwaganire habere nga mulwaire pressure akubadde amukuba emikono gino atengeta butengete haye yasobola okufunako kwa musawo kuva ku kyalo kono musawo abere ida ya mwidanda banga kukono era nga obwidanda bwe eyo leero abere nga aliko kakanula muba bisaidagala so haye abere nakizibwe kyemere nga wowuli mami kizibwe emere gabaye wazira haye kirungi nti twidire mu kiseera ekituufu habere nga asaba Katonda nga kati abanamba oba oli awo bamuleetera ku mmere Katonda atuyambye endowooza yaife twabaire ku nze niiwe Katonda baye ali kubitamu ife nga atukobera nti kituufu Angelina azira mmere ko mami yambuuzizaako ku Ido yampandikira message yakuba ati Angelina alina emmere nakanti anduira okujjayo ayi kiboneka azira yakati gyogule kukwemera omutwalire no kintu kyamwidde bwidde so olini Katonda iwagati awuwo ni mama no mama kida bwidde kityo jokoti inga yena akirowoozaako so yo wasabye eno nga toidi aye mama iwo lwaki ogeire ku ni mama najikwanga mama ankoba ati Angelina gyo omutwalire ku kwemmere so mami tweyanziza mami we bali kwerekereza mami abeetaavu bangi boyamba bangi mami tokoowa abeetaavu tuli bangi zena ndi mwetaavu aye nze tiri mwetaavu nga Angelina wayende emitwalo 3 nze nenda mitwalo 10
kuba nini bagala bo nini nini batabane bo nini baidukulu so bwetaafu tatu bwetaafu mami webale mami webale katonda akwirizeewo so akawunga ko kakano ni ebidandali bibino n'omutyere akanyama oba ojali akocho oba oja kufumba bufumbe tidi nja kulya ko oba ojali akabisi kawena nakabisiko kali kabisiko n'olya mulikuwa nze mukere kangololo waifwe era webale ngiyo waifwe busede mu bikado yazisa kale webale kutambula kale ebintu bye binkubye ekigobano